سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێوارێ ژوارە پێشکەشکەم دەستپێکەدا گرنگترین سەرنووچە. Li bajarê Qamişlo çekdarên PYD dest bi helmeta girtina ciwanan ji bo leşkeriya neçar kirine. Grupên çekdar gundewarê Tiltemirê topbaran kirin û şer û pevçûn li gundewarê Girê Spî û Tiltemir derket. Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê hejmarek din ji malbatên girtiyên Daişê li Rojavayê Kurdistanê serbest berdan. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî hejmarek hevdîtin bi serokên cîhanî re encam dan. دوباره سلاف چکدارên PYD dest bi helmeteke girtina ciwanan ji bo leşkeriya xwe ya neçarî kirine û bi dehan ciwanên Kurd desteser kirine. Ji dereke taybet ji bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê ji arkera ragihand ku ji duh ve PYD dest bi helmeta girtina ciwanan kiriye û li dergehên bajar yên sereke her wiha li dergehên bazara giştî xalên pêşkînînê ji bo girtina ciwanan danîne. Weke ji dere taybet daya zanîn ku di encama helmeta girtina ciwanan de çendîn ciwan hatine desteserkirin û ji bo leşkeriya neçar hatine birin. Tirkiye û grupên çekdar yên bi ser ve bajarê Tiltemirê yê Rojavayê Kurdistanê topbaran kir. Li gor ji derên xwecihê belavkirine ku grupên çekdar yên ser bi Tirkiye ve gundê Umulkêf li gundewarê Tiltemirê bi topan kirine armanc. Bêko ziyanên madî û canî werine eşkere kirin. Di navbera herdem û demekê de grupên çekdar gundê Umulkêf ku dikeve navbera Tiltemir û bajarê Serîkaniyê de Koriya her du bajaran bi hev re girê dide dike armanc. Lê ta niha tu amar derbarê ziyanên canî û madî nehatine belav kirin. Hevpeymaniya navdewletî li Herêma Kurdistanê careke din dest bi meşq û rahînana pêşmergeyan kir. Cigirê Wezîrê Wezareta Pêşmerge ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê Serbest Lezgîn ragihand ku welatên hevpeymaniya navdewletî careke din dest bi meşq û rahînana hêzên pêşmergeyên Kurdistanê kir. Lezgîn serbar kir ku welatên hevpeymaniya tenê hefteyekê meşq û rahînan rawestandibûn. Ew jî bi sedema rewşa ewlehî ya li Iraqê. Niha jî careke din dest bi rahînana hêzên pêşmerge kirin. Jalê xwe ve birêkarê Wezareta Pêşmerge got ku welatê Îtalya ya ku serpereştiya meşq û rahînana pêşmerge dike ji wan re tekez kirine ku wê di meşq û rahînanê de berdewam bin. Li bajarê Girêspî û Tiltemir şer û pevçûn navbera grupên çekdar û qesedê de rûdan. Hin ji derna xwecihî ji gundewarê bajarê Girêspî û Tiltemir ji arkera gotin ku grupên çekdar gundê Xirbitbekir û Saylo Qezelî ku dikeve başûrê Rojavayê Girêspî û gundê Umulkêf yê ser bi Tiltemirê ve bi çekên giran topbaran kirin û ta niha zanyarî li ser ziyanên madî û mirovî tune ne. Bi sedema bihabûna dolarê Emerîkî û sizayên navdewletî li ser rejima Sûriyê û nebûna çavdêriyê ji aliyê rêveberiya PYD ve bûye sedema kêmbûna derman û pirsgirêkên tenduristî li cem xelkê bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê. Bi sedema kêmbûna derman pirsgirêkên tenduristiyê li cem zarok û xelkê bajarê Kobanî çêdibe. Bihter ji sê heyvan e pirsgirêkên şîr û derman li dermanxaneyên Kobanî heye. Bi taybet pirsgirêkên tenduristî li cem zarokên û dayîkbûyî. Dermanfiroş Nayle Mihemed ji arkera got ku piştî sizayên navdewletiyê li ser Sûrî û birîna riya navdewletî ên-for gelek corên şîr û derman hatine birîn ku xelk neçar dibe şîrê pez û dermanê xwecihî bikarbîne. Ji aliya xwe ve Diktora Şîrîn ji arkera got ku ne cara yeke derman û şîr tê birîn lê ev car zehmettirîn car e li ser xelkê re derbas dibe. Her wiha got ku dibe bi zûtirîn kat derman û şîr werê peyda kirin bi taybet ji bo zarokên û dayîkbûyî. Ku berê corên şîrên nan û kîkoz ji Îranê dihat û gelek corên derman ji welatên Ewropa werdigirtin
لێ پشتی سزایên li ser rejêma Sûrî û bihabûna dolarê Emerîkî beremberê lêreya Sûrî bûye sedema bihabûna derman ku her pakêteke serêşê bûye 600 lêre û dermanê şeker û dextê jî giran bûye û nebûna çavdîriyê ji alî rêveberiya PYD ve girantir kiriye. Tê zanîn ku dema dawî da bi sedema sizayên li ser Sûrî û rewşa aloz û şer û pevçûnên li deverê bi giştî û li Rojavayê Kurdistanê bi taybet derman kêm û giran bûye û rewşa nixweşan gihîştê xerabtirîn asta. Qesedê di serbestberdana malbatên çekdarên Daişê de berdewam e û ji bo 12mîn car proseya serbestberdanê encam dide. Ji derên Xwecehê ragihandin ku duh qesedê 108 malbatên çekdarên Daişê ku ji 383 kesan pêk dihat ji kampa Holê serbest berdan. Wekû ji derên Xwecehê danazanîn ku proseya serbestberdanê bi navbênkariya û kefaleta Serokêlên Ereb hate encamdan û ew kesên ku hatine serbestberdan xelkê bajarên Elbisêr, Hecîn, Zîban û gundê Elbaxuz bûn. بله تماشاوان هجان هاجی از برای خود بدم باجار قامشلو میوانداریا برز نافع عبدالله اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کریه دم باش برز نافع اگر امجه ناکوکین که نافبر هر دو ارتشین امریکی و روسی لروجاوای کردستان دست پی بکن سدمین که او ناکوکی درد کفن چنه؟ دم باش سلافشتر و همو تماشاوانی آرکرا هلبت اف ناکوکی گودر دکوین نتیجه برجواندی هر دو آلیایا بله امریکی برجواندی وانی روجهلات و باکوری سوری دا جدانج برجواندی دولت روسی امریکا پشتی هلانا داعش بری وینا دگو پروژه من سوریا دا جناف برنا داعشا یاد دوا نهیلانا یان دخستنا ایران و هزم سر ایرانی بنا سسی جی کرنا بریارا ناب دولتی 22 پنجی و چارا لپشتی نهیلانا داعش او رودانی بو چه بون لگری سپی و سری کانیه و فکشاندنا امریکا دل نرحتیگا کتناف ملت مدى وقتا اف بریارا هات استاندن و هر دو باجاری هانش جدست چون امریکا بریارا خود بگرها ایرو روش دبیجه از بیر نفته و غازه دپاریزم روجهلات فرات و باکوری سوریا لی مبست جه نافتنیا مبست جه امریکا دخوازه روج خوی روجهلاتا ناوین جی بکه چل سوریا به چل عراق به چل دوره دی به اف مبستاوی جیا لی روسیا یوینا مبستاوینا پاراستنا نظام و پاراستنا برجواندی نظام و وگرانا نظام لوان افچه هایا جبرولو ابرودانه هانی درد کبن برایاما المنطقی بله برز نافع يعني روسيا هول ده خو بگهینه درگاه سیمالکا تشتکی وها هيا یان بتنی راگاندنه اگر تشتکی وها هبه نامه چیه؟ حتى آن هات تشتكي سر عردي شيء نبوه يعني سر زميني براكتي كده تشتكي شيء نبوه بس وقت كرم كرتا ما جا بيكر راغاندن تنيبات شتا إسارت باشه برز يعني بگشتي سياسة روسيا دل روجاوای كردستان ويتشبه مقوت روسيا دخوازي نظام وقريني وقت بري وقت 2011 لما بهوريه مدى و اف بجينوي جبر او كاريغري او تاثيرا روسيا نهال لسر سوريا بتباينينا جبر وجود امريكا بمنطقه دا ودوله هافبند دول التحالف او ناجي حتى نهاري ندان روسيا جو نظام بقريني حمو خاكا سوري و يما بجن و ابنا بجينويجي جبر روسيا او قوات او هزاوینا نینگو همبری امریکا کاربید سوریا دا رابی باشه دوی یکی ده مدید کو سیاست روسیا دخوازه کو رژیم وگره وکو تا آماجه پیکریه امریکا چه دخوازه؟ جی کردان چه دخوازه لروجاوای کردستانه و سیاست امریکا لهمبر کردان و چه به؟
به لقاء داویدا یا گل استانبول چه بود نابینا وفد شاندا دسته سروکاتی یا انجمن اجتماعی و برز جیمز جيفري دوی هف بيفينه دا دوی لقاء دا جيمز جيفري تاكيد ذكر سر كريزيا مالا كردي وسر هلويستيا كردا افنا الجمواني تشتكي جرينج بوغو كرد يك ريز بن يك هلويست بن وهروها كرد السوري يعني جي الكردستان السوري تيكليه واني بكردستان العراق دا وبتايبتي بريز يعني بسروك نيتشيرفان برزاني را وبسروك مسعود برزاني تيكليه واني خرطبن ابنا الجمواني سركبون وهروها دخستن جو تيكليه واني بمعارضه عراق معارضه سوري رجي تيكليه واني هبن ودفجوا تيكليه دفجوا هفبنديا برند. بله برز يعني تبعصا يكريزيان مالا كردي كر او مجار حطنا عطيه تمراندن يعني تشتكي برچاف هردو اليان يعني جي خلكين روجافاي كردستاني نديتنا سدام چنا وريگر كينا لما بهوري مدى يريگر حتى نها قيادية جبر او بانغا بريز مظلوم عبدي ياغو ازي هولدان نابكم دنا برا هردو اليادا وك انجمن الاجتماعي كردي واليه دي بيادا غازي هول بدم قوم قاربن يكريزي كي يعني جي هيك هلويستيه دنا هيزن كوريدا پیدا بكن يما ما دوالي خاطي خدا يجو بمظلوم عبدرا ما تاكيد كر انه سيقت وبهوري دفي فغري هجر جديات مديت جاليه بيدي يما ام امادنا جو ام جارك دي فغرنا مفاوضات بپیدرا لهجر نجدي به نكاربي ويغشو هواي پیدا بك او مناخات حكومت خوستن وك سربست کرنا کاری سیاسی مسیر حواله می گرتی زندان دا مکاتب منا حواله می گو سرگون کرن آبتنا آلی ویالی جريدة ما بو يعني قال كارما قد غكربون ما جو هكا أمنا خات هيدابون أفناء دبي جديتك ثقتي دفقرين جو أم كاربن السر ميزك السر طاولك كده بحضور رونن أم حواري بكن جبو خاطري يكريزيانا مالك باش بريس مجارة رافانديان مجارة قرتيان حطناها تشتكي إنه دركتية أو بيانات جوش قصد دركت طبعا إما ما سروي ناجي ما تيبيني خقوتن ما جو أو بيان جرك بري دركفي الأنجمن الاجتماعي كردي بيرا هفديتنا كربانا قوتبانا أم جهانا بأنجام بري أم بيان بيدا يعني دخنا سراغ هاندني ويش أخي ما قاربانا بحضورة بجهنا صيغتك وشاوا أم قاربن في بيانا هاني بيدا يعني هاني دخنا سراغ هاندني لمخابن عجله كرن وادرخست بي انجمنان اجتماعي كرتي جبرولو مدي تشتكي ضبابي تشتكي نزل الحياه هندروي و بيان دا قالك خال هبون سر مصيري وهب عليه ما يقرتي نزل البون وقربونا يعني وكانه شوباندنا لدوف باه قرتيان تشتكي اخلاقيه مسالك اخلاقيه يما بقوت مسالك سياسيه جبر افها بالي ما هاتنا قرتين سياسي بون جريمه كرنا حتى يعني تشني ندري زيد كرنا حتى هاتنا تشني سياسي هنا دوفاني دا جبر سياسته وجبر بوك سياسي بون بنشعبون ونضابون جبر له مدي او بيان او داخيانات دركتي تيريناكي جو ام ايرو روج بيجن بي ولا امكارن الهبدورون يعني آلية دي تيقوستن وبهتر جدية وثقته وغيره يعني او تي وطايك واجر هيا او دس پیش خری بسر نکوه وکو رکفتنین هولیر یک و هولیر دو هوک ببه شخويا متي او ام خوازن دست پیکی دا ثقت و بهوریه وگرینن و جدیبن طرفی دی لسر في دست پیش خری جبو خاطري وقت هولير يكو هولير دو ودهوك جاردي ام نكفنا و اصلا جيبو كتنا بيشيا مدى دواري كفتني ديدا ام دخوازن في جاري امري كفتنا كي تشيكن اوري كفتنا هاني
دیسا کوردستانی بن چاردێریا سەرۆک بەرزانی دەبێ و دامنێکی ناودەوڵەتی هەبێ ئەوێ باشتر بێ و ئەوێ بهتر ئەنجام بدێ وهەگەر نەبووژی ئەم بەگەن ئەتیفاقی کێژوانی ئەم دەین سەر تاولێ ئەم سەر ئەساسی اتفاقی کێژوای ئارێکەفتنە کێژوایە و بەرێکی بگول کوردستانی ئەم سەر ئەساسێ ئاوا بکن و دیسا جەما کێشە نەبێ مشکلات. بەێ برێز پرسەکە گشتی چارەنویسا ڕۆژاوای کوردستانی وێ چ بە تەوی کو خەڵک gelek dilgiranin yani matirsiya dubara careke din operasyonê leşkerî dest pê bike çarenivîs yani Rojavayê Kurdistanê wê çi be? والله çarenivîs heta niha tiştekî zelal tune ya. Yani destêwerdanek mezin di nava Sûrî de têkirin bi şeklekî giştî û bi taybetî deverê Kurdî de. Yani pêşeş hêzên navdewletî û herêmî îro di herêmê de ne û di Sûriya de ne. Yani Amerîka, Rusya, İran, Tirkiya û her wiha ev hêzên bi serwava. مەترسیکێ چێتکێ سەر پێشەڕۆژە دەڤەرێ لێ ئەم دیسە گەشببینن ئەم متەفائلن بۆ ئەو ڕێکەفتنێ ناودەوڵەتی سبی جیبجی ببن یعنی وەک 22 پێنجی و 4 و جنێڤ ئەونا وەختا بجی هاتن ئەم بێژن کێشا کوردی وێ چارەسەر ببێ دناو چارەسەرکردنا 22 پێنجی و 4 وادە یادی ئەم دەبێژن وێ نمێنێ حتا ئەو وەضعیهانی ئللا چارەسەریکە چێ ببێ لا چارەسەری هەدێ ئەم ژێرە ئامادە بن یعنی ئەوە کەم ئاماژە پێ کرد مالا کوردی یەکرێز بکن و هەلوێستا کوردی یەک بێ ئەم کاربن بە بریارێک سیاسی قەراراتی خۆ بدن و یادی ئەم هێزین کوردی ئەم بتەڤایی لەسەر هەلوێستا کوردی یەک بن یعنی وەختا ئەم هەرن جنێڤ ئەم یەک هەلوێست بن ئەم هەرنە شامیم یەک هەلوێست بن ئەم هەرنە ئەمریکام یەک هەلوێست بن هەرنە رووسیا یەک هەلوێست یعنی هەلوێستا کوردی داخوازێ مە یعنی وەکە ئیرۆ ئەم دەبێژن ئەم دێ مەفێمە دەستورا سووری دەبێ ئەو داخوازە هەمیانە لێ میکانیزم حتەنها چاوانی نەخویایە میکانیزمێ چاوە بە ینی ئەگەر کورد بە یەک بن یەک هەلوێست بن بە هەڤرە هەرن جنێڤێ ئەو داخوازە هەمیانە لێ حتەنها میکانیزم تونەیە. بله شخوا ام سروی کار دکن ام مکانیزمی پیدا بکن لی مخابن آلیه دی حتی نها بر جواندی خوی یک آلی دا کار دکه وقتا دکه به مطرسیه و تنگاییه دا باند دکه بیا کلویسته و بیا کریزیه وقتا دکه به فراهیه دا پشتگوه دکه وقتا چاوا او اتفاقیات دی او رکفتنی دی پشتگوه کرن اما ام دبیجن هگر او طرفی دی جدی به مکانیزم گلکی رحتا گو ام کاربن هفدورا تشتکی آوا بکن صبی او هرنا جهکی دوزا مافی ملت کرد بکن یما ام پشتراست بن ام جی چونه جهکی ام دوز بکن او پشتراست بن و بتوایی ام کرد هلوستان یکی. بله برز نافع عبدالله اندامی کمیته نوادی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گلک سپاس جبو بشدربوناته. روزنامه گاردیان یا بریتانی در راپورت که گفت که ناو راستقینه یه ابو ابراهیم قرداشی خلیفه نوی داعش امیر محمد عبدالرحمن المولى سلبیه بهتر بیزانین ده وی راپورت ده. روزنامه که بریتانی ناو راستقینه خلیفه داعش نو اشکره کرد و گفت کبرای سرکرده کی حزبکی عراقیه. روزنامه گاردیان یا بریتانی در راپورت که گفت کناو راستقینه ابو ابراهیم قرداشی خلیفه نوی داعش امیر محمد عبدالرحمن مولا سلبیه وکه روزنامه گاردیان دبیجه امیر محمد عبدالرحمن مولا سلبی خلیفه داعش سرپرشتی تواهی تاوان کل دجی خلک شنگال هاتنه انجامدان کریه و به فرماناوی او تاوان هاتنه انجامدان. روزنامه نابوری گوچی کو خلیفه نوی داعش خلک باجارو که تل احفریه سر به پارێزگەها نینواویه و برای عادل سلبی سرکرده برای ترکمانا عراقیه و حتی بری که امیر محمد ببه خلیفه داعش
پەیوەندیە وی bi birayê wî ve hebû. Serê sibaha roja yekşemê rêkefta 27 hêvadehan sala 2019 di operasyoneka taybet de tîmeka serbaziya Amerîkaya taybet bi navê Delta Force Ebûbekir Bexdadî xelîfeyê Daişê li bajarê Idlibê ku dikeve Bakur û Rojavayê Sûriyê de kuştin û piştî kuştina Ebûbekir el Bexdadî, Ebû Ibrahîm ku bi Ebdullah Qardaş tê naskirin wekî xelîfeyê Daeş hate destnîşankirin. Ji dema ku rêxistina terorîstiya Daişê durust bûye, heta weke îro, rêxistina terorîstî bi hezaran tawan û komkujî lê dijî sivîlan li Sûriye û Iraqê encam dane û tevî ji navbirina yekcariya Daişê li Sûriye û Iraqê hatiye ragihandin, hîna çekdarên rêxistina terorîstî li her du welatan di liv û tevgerê de berdewam in û berdewam hikûmeta Herêma Kurdistanê welatên herêmî û cîhanî ji liv û tevgera çekdarên Daişê egehdar dike. Li Dafosa Swêsrayê li Korbanda Aborî ya cîhanî de Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li gel Serokê Amerîka Donald Trump û hejmarek serok û wezîrên derve yên cîhanî û herêmî kombû. Hejmarek doseyên girêdayî bi Herêma Kurdistanê herwiha Iraqê û navçeyê bi giştî hatin gotûbêj kirin. Di çarçoveya pênciyemîn Korbanda Aboriya cîhanê de ku li Davosa bajarokê Swêsrayê ji roja sêşemê 21 çileya 2020 têl darxistin. Serokê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Barzanî li gel Serokê Amerîka Donald Trump û hejmarek serok û wezîrên derve yên cîhanê û herêmê civiya. Nîçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê li duwemîn roja Korbanda Aboriya cîhanê li Davosê îro roja çarşemê li gel Donald Trump Serokê Amerîkayê kombû. Nîçîrvan Barzanî kêfxweşiya xwe bi wê kombûnê derbirand. Supasî lê piştgiriya berdewam ya Amerîkayê jî kir. Di wê kombûnê de hevdemî wêyekê Donald Trump Serokê Amerîkayê jî ragihand ku Amerîka xilafeta Daişiyan têkşikand, esayîşa navçeyê jî diparêzin. Di civîna Barzanî û Trump de rewşa Herêma Kurdistanê û Iraqê û navçeyê bi giştî hatin behs kirin. Lê berdewamiya hevdîtin û civînin li Davosê roja sêşemê êvarê Nîçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê li gel Ermen Serkîsyan Serokê Ermenistanê pêşvebirina peywendiyên Herêma Kurdistanê li gel Ermenistanê û bingeha baş ya Herêma Kurdistanê ji bo sermayeguzarî û weberhênana Ermenistanê guftûgo kirin û behsa peywendiyên Hewlêr û Bexda û guftûgoya çareseriya kêşeyên di navbera wan de herwiha pêşhateyên dawiyên navçeyê û pêşveçûna aloziyan û giringiya hewildanên ji bo aramkirina rewşê hatin kirin. Herwiha danûstandin derbarê derfeta pêşxistina peywendiya dualiyane çend babet nedin kirin. Herwiha li gor daxuyaniya Serokatiya Herêma Kurdistanê Serokê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Barzanî di hevdîtineke din de lê gel anin linde. Wezîra Derveya Swêdê civiya. Spasî lê piştgiriya Swêdê ya ji bo Herêma Kurdistanê lê çarçoveya hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê û hevkariyên mirovî ji bo koçber û penaberên li Herêma Kurdistanê jî kir. Xwesta Herêma Kurdistanê ji bo pêşxistina peywendiyên li gel Swêdê tekez kir. Nîçîrvan Barzanî di wê civînê de spasî lê piştgiriya Swêdê ji bo Herêma Kurdistanê û hevkariyên mirovî yên ji bo koçber û penaberên li Herêma Kurdistanê kir û got ku ew dixwazin peywendiyên di navbera Herêma Kurdistanê bi Swêdê de bihêztir bibin. Ji aliyê xwe ve anin linda spasiya Herêma Kurdistanê kir ku bi rola xwe ya li dijî terorê û têkşikandina Daişê parastina pêkhateyên olî û netewî hevkarîkirina koçber û penaberan radibe. Girêdayî heman mijarê û di heman Korbendê de Serok Nîçîrvan Barzanîn li gel Mewlûd Çavîş-Oğlo wezîrê derveyê Tirkiyeyê jî civiya. Di civînê de tekezîl ser zêdetir pêşxistina peywendiyên Herêma Kurdistanê û Tirkiyê û giringiya pêkvekarkirina ji bo aramkirina rewşa aloza navçeyê û vegerandina aramiyê kirin. Serokatiya Herêma Kurdistanê ragihand bû ku Nîçîrvan Barzanî di çarçoveya beşdariya xwe de li Korbanda Davos di roja sisiyan ya Korbendê de ku rêkefti 23 heyvêya wê li gel her yek ji Fuad Hesên wezîrê darayî Iraqê û Robiyên Neblet rêveberê navenda lêkolîna Chatham Houseî ya Brîtanî û Çînên Plasxart nûnera taybet ya netewên yekgirtî li Iraqê. Herwiha Adil Cubêr wezîrê derveyê Siûdiyê jî li ser nekûkiyên vê dawiyê di navbera Amerîka û Îranê de li Iraqê bi taybet bandora wê li ser aştî û seqamgeriya Iraqê peywendiyên Herêma Kurdistanê ve aliyên navdewletî re jî gotûbêj bikin. Karê Korbanda Davos ya Aborî roja 21 çileya 2020 li welatê Swêsrayê bi beşdariya hejmarek mezin ji serok û kesayetên
118 وڵاتان دەست پێ کردە. علی عمر هفرسکار پیوندین درو یه ائتلاف نیشتیمانی یا حزب شورش و اپوزیسیون سوریه عبدالاحد ستیفو دخواست جه ولات دوستن سوریه کر هلوسنا بهستر بدن داکو کراسات مروویل ادلب راوستینن. جدرن مدیای سوری بلاف کردن که ستیفو دو جوین جدا لگل مزنترین روشکارن لوزارت دروی آلمانیا و هولاندا ده دوسای سوری ده انجام دا. او مترسیا ائتلاف جهلوستا ولاتن دوستن سوریه درباره لوو تفگر وان جبو راوستاندن کاراساتن کل ادلب تینا انجام دان و پیشکش کردن آلیکاریین بلز جه دربدران را وگو هست و داخویانی و داخواست جه جواکا نافدولتی کرکو برولا خواه درباره آگربست رابن و اپراسیون رژیم سوریه و بمباران کردن ادلب راوستینن. ده هفدیدنه که ده نافبرا وزیر نافخوی حکومت هرم کردستان و قنصل کوریا باشور لهرم کردستان ولات کوریا 300,000 دلار امریکی وکو آلیکاری جه هرم کردستان را جبو بصدن هزاران جه پنابرین روژاوای کردستان و هجمارک مزن جه دربدرین عراق لسر خاکا هرم کردستان پیشکش کرد. ولات کوریا باشور 300,000 دلار وکو آلیکارین مروباهی جبو بصدن هزاران دربدر و پنابرین لهرم کردستان دمینن پیشکشی هرم کردستان دکه. ده هفدیدنه که ده نابرا وزیر نافخوی حکومت هرم کردستان و قنصل کوریا باشور لهرم کردستان ولات کوریا 300,000 دلار امریکی و کو آلیکاری جه هرم کردستان را جبو هبونه بصد هزاران جه پنابرین روشاوای کردستان و هجمارک مزن جه دربدرین عراق جی لسر خاکا هرم کردستان پیشکش کرد. ریبر احمد وزیر نافخوی حکومت هرم کردستان ده توییت کیده لسر و پلاخوی جواکیا طایبه توییتر بلاف کرد کوی لگل چوی کوانگ چین قنصل ولات کوریا لهرم کردستان برنامه یک پروتکلی طایبه درباره پیشکش کردن آلیکاری مروباهی جبو پنابر و دربدرین لهرم کردستان دمینن دنابر وانو کوریا با کرده گریدان. وزیر نافخو آماجه کرجی کبریا برنامه پروتکلی دنابر وانو کوریا با کرده هاتی امضا کرن 300,000 دلار وکو آلیکاری مروباهی جبو پنابرین لهرم کردستان دمینن هاتنه پیشکش کرن. اوجی جکلوپل و پیدوین زوستان پیکتین ویل سر پنابران وره دابش کرن. تفی روشا ابوریا خراب یا که هرم کردستان دوان سالین بوری ده تیر درباز دبو لی هر دم درگه خوال پیشیا پنابر و دربدران وکر بو. کوج دسپیکا کریزا سوریه تاوا کنها بهتر جه 250,000 جه پنابر نوشاوای کردستانی دربازی هرم کردستانی بونه. و نه کامپ جبوان جالی حکومت هرمی و حتا آوا کرن. سرباری هجمارک مزن جه پنابر نوشاوای کردستانی دناوا باجارین هولی رو سلیمانی و دهوک و زاخوشی نشته بونه و بردام آلیکارین مروواهی خدمتگزاری جالی حکومت هرم کردستانی و جبوان تی پیشکش کرن. هر واه هجمارک مزن جه دربدرین عراقی جی لهرم کردستانی دمینن. ببونه یا پنجمین سالوگرا شهید بونه یک جه پیشمرگین لشکری روژ رخصنا لشکری روژ یا پدکسی و دزگاه مالبات پاکروان کردستان سوریا سردانا مالباتا شهید کرد. روپلا رباز یا گریدای پیشمرگین لشکری روژ بلاف کرد که دو ایواری حاجی کالو برپرس رخصنا لشکری روژ یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و دزگاه مالبات پاکروان کردستان سوریا سردانا مالباتا پیشمرگین لشکری روژ شهید نیچروان عطا سلیمان لکامپا دومیز یا پنابرین روژاوای کردستان کرد. ده سردانی ده کالو لسر رولا پیشمرگه ده پاراستنا خاکا کردستان پیروز ده و قهرمانی آوان آخوی سرساخی و آرامی جمالبات شهید نیچروان و همو مالبات شهیدان را خواست و آلین کردستان وکو دیاری پیشکشی وان کرن. ایرو 74 سال لسر آگاندنا کمارا مهابات لروجالات کردستان را درباز دبن. کمارا کجالی سروک کمار قاضی محمد و نمر ملا مصطفى برزانی هات راگاندن لپشتی 11 حیوان او کمار هات هلوشاندن. دیروکا و کماره و شوانیا هلوشاندن دوی راپورتی ده.
روژکه وکه ایرو ده د 22 چلیا سال 1946 یکمین کمارا کردی لسر آسا دیروکا کردی لروجهالات کردستان کجالی سروک کمار قاضی محمد و وزیر براوانیا کمار نمر ملا مصطفی برزانی هاتا راگاندن. کمارا مهاباد د قادا چارچرا لپایتخت کمار لباجار مهابات ی روجهالات کردستان هاتا راگاندن. لیبتن 11 حیوان بردوام کرد و داگیرکرین کردستان او کمار هلوشاند و روخاند. و بلداروکرنا سروک کمار قاضی محمد دسی آدار سال 1947 لهمان قادا کوهاتیا راگاندن هاتا ترور کرن و بوی یکی کمارا مهاباد بداوی هات. لگور جداران دبیجن که دامزراندن کمارا مهاباد د انجام ناکوکی نوبارا ایران و یکیتیا سوفیت و ولایت امریکی هات راگاندن و تاوی که ایران راگاندو بو که او بجداری دشار جیهان یا دویم دا ناکه لحیزن یکیتیا سوفیت کتا نافخاکا ایرانه ده و بحانیا سروک یکیتیا سوفیت جوزیف ستالین او بو که شاه ایرانه رضا پهلوی پیشگیریا هتلر دکه. د انجام وی دستیوردانه ده رضا پهلوی برای خدا ولاتن سرگونیه پشتره کوری ویل شونا رضا پهلوی ده هاته بجه کرن. هرچو ارتشا یکیتیا سوفیت دست خودانی سر باکور ایرانه و هیویا ستالین او بو که هجمون خواه دریا دامزراندنا کیانان لی ایران برفرهتر بکه. جدرین دیروکی هروها سربار دکن و تکز دکن که دوی دمیده کردان او درفت جخورب کارانی و هر دو نمران قاضی محمد و ملا مصطفی برزانی کمارا مهاباد 22 مهیده راگهاندن. لجبر فشارن که شاه ایران لسر ولایت امریکی کریه و امریکا برولا خواه فشار لسر یکیتیا سوفیت کر ده انجام ده ارتشا سوفیت جناو خاک ایران وکشیان. پشتی 11 حیوان جدامزراندن کمارا مهاباد حکومت رژیم ایران کمار هلوشاند و قاضی محمد لقادا چارچرا دسی آدار سال 1947 ده لدار وکر و هزن پیشمرگه به سروکاتیا برزانی نمر برف حریم کردستانی و وکشیان و خونا کردان دوی کماره ده هاتن چلمساندن و شکاندن. ده هر ساله که جروجا 22 ماه چله کردن چارپارچه کردستان و روژا پیروز به بیر خواتینن روژا کوته ده کمارا برومت هاتیا راگاندن و همو نفش بشانازیه که پرمزن و روژه بسر بلندی دنرخینن. و هر دم هیویا کردان اوه که کمارا که وها ور راگاندن دیده کرد خواه بکینن مرم و ارماجن خواه. دولاتا کی سر بخوا لجر ناو کردستان مزنده به سربستی و آزادی و بدستخستنا مافین خود بجین. جدن خوجه راگهاندن که بالافرین روسیه دست به ایریش نو لسر گندوار حلبه کرنه. در انجام ده 25 سویل بونه قربانی و هجمارک مزن بریدار کتنه. بالافرین جنگی جی یعنی رژیم سوریه جی پشتی 4 روزان جه راوستاندن جارا کتن دست به توبران لسر دوره کر. لسوریه به دهان ولاتین سیویل بونه قربانی شر و پفچون نابرا رژیم سوریه هوالبند نوی و گروپن چکدار ده لدور حاکم کرنا آستا شرده. لگوری جدرن خوجهی راگهاندنه بالافرین روسیه دست به ایریش نو لسر گندوار حلبه کرن و ده انجامی ده 25 سیویلان بونه قربانی و هجمارک مازن بریندار کتن. بالافرین جنگی رژیم سوریه جی پشتی 4 روزان جراوستاندنه جارکدن دست به توبارانه لسر دوره دکه و ده انجام ده هجمارک سویل جانا خواج دزدان و بریندار بونی. لگوری همان جدرین خوجهی بلاف کرنه که ایرو روژا 4 شمه توباران لسر دوره اقیم کرنه آستا شرده جعالی بالافرین روسیه و جارکدن دست بکر که لسر هجمارک دور لروشاوای حلب و محور ابو جریف لروشالات حلب توباران کر و ده انجام ده 2 سویلان جیانا خوش دزده و هجمارک بریندار بون. هر دوی درباری ده بالافرین شریان رژیم سوریه جی ایریشن اسمانی لسر محور راشدین کفرناها و خان عسل منصوره لروشاوای حلب پیک آنین و ده انجام ده هجمارک مزن جه سویلان بونه قربانی و جیانا خوش دزدان. روها ده انجام توباران رژیم سوریه هوالبند نوی ده لسر گندوار حلب 2 روزا 3 شمی جی
هجمارا قربانیا گهشت 27 کسی و دناوانده 14 زاروک هبون. هر درباره شر و پفچونان ده لی سوریه روانگاه سوریا مافی مروانجی را گهاند که ایرو لی چای ترکمان لی گندوار لازقیه شر و پفچون دناورا گروپین چکدار و رژیم سوریه در رودان و ده انجامی ده دوشو چکدارن رژیم سوریه جی هاتن کشتن. تبی هر دمو دمکی در رکفتنین آگربسته دنابرا آلین گرانتور دل سوریه بطایبت روسیه و ترکیه لدورین باکور و رشخلات سوریه تین را گاندن لیتانها تو آلیه کی لدور کم کرنا آستا شرده و آگربسته پابند نبونه و با جاهری مزنجی جه ایریش و شر و پفچونان و ناکوکین سیاسی دنابرا اپوزیسیون و رژیم سوریه و برجواندین ولاتین زلهز دل سوریه ولاتین سویل ددن و دبنا قربانی سرباری در بدری بصد هزاران جوالاتین سویل جمال و ملکین خواه. سیویلا سوریه آمارین داویین قربانیین ایریشین رژیم و روسیه لسر باجار ادلبیج دستپیکا راکاندنا آگربست راوستاندنا شر و تانها اشکره کریه و دبیجه دهیما هشت روژن بوری ده 233 سیویل دنابارا کشتی و برینداران ده کتنه. بروانیا سیویلا سوری آمارین داویین قربانیین ایریشین رژیم و روسیه لسر باجار ادلبیج دستپیکا راکاندنا آگربست راوستاندنا شر و حتی نها بلاف کریه. لگوری کوتیما بروانیا سیویل در راپورت که ده اشکره کریه. کوجه دستپیکارا گهاندنا آگربسته لإدلبیج آلی روسیه و ترکیه و حتی نها و آتا جبریا هشت روژان و 44 سیویل ناوانده 12 زاروک 4 جن و خوبخشک ده تیما بروانیا سیویل دهنه جانی خوش دزدانه و زیده تری 189 کسین دن برین داربونه و جویج ماره 54 زاروک 32 جن دو خوبخشن. همان تیمه دا خویا کرن که تاوی راوستاندنا شر لإدلبه لرژیم اسد و بلافرن شرین روسی کاریه ده هیاما وان هشت روژان ده 1378 ایریشان سر باجار و باجاروکن ادلبه و گندوارن وی پیک بینن. لگوری بلگه کرنا بروانیا سیویل که هیزن رژیم روسیه کاریه رکفتنا راوستاندنا شر درباری ادلبه به پیک آنینا 262 اپراسیون اسمانی 134 برمیلین تقینر 42 توپ 145 موشک و 18 بمبیان لسر توایا باجار و باجاروکن لگندوار ادلبه پیک بینن. ده داویا مجدارا سال 2019 ده ارتشا رژیم دست به اپراسیون که بجایی برفره لادلبه کریه لپشتی 20 برچلیا سالا در باسبویی رژیم و روسیه ایریشن خوالی سر دورین کم کرنا آستیشتر لسوریه به تایبتی ادلبه گرتر کریه که حتی انها رژیم سوریه به پشتوانی روسیه کاریه بدهن گند و باجاروکان دریا ایریشن خواهین هوانه ده کنترل بکه. یا رژیم سوریه لپارزگاه درعای راست ایریشه که هات رونگاه سوریه مافی مروان راگهاند که ربندک لشکری یا رژیم سوریه لباجار سانامین یا بسر پارزگاه درعای و راستی ایریش جالی چکدار نناسکری و هات دنجام ده شر و پفچون دنابار هر دو آلیان ده درست بو و تو زانیاری لسر زیان جانی و مادی نهاتنه ناس کرن. پاسداران ایرانی ده بهزکرنا میلیسین ایرانی ین لسوریه بردامه دو کاروانک چکانج بو سوریه شاند جدرین خوجهی جناوا باجاره درازور راگهاند کو کاروانک لشکری ایران جالی عراق و درباسی باجار بو البو کمال بو و کاروان جالی حشد شعبی عراقی و دهات پاراستن و کو جدرین خوجهی دانازانین کو کاروان جچک و تقمانیان و کلو پلین لوجستی پیک دهات و بسر بنگه میلیسین ایرانی ده ل درازور هاتن بلاف کرن. جبو گنگشت کرنا کریزا پنابران هفدیتنک نافبرا ایمن الصفدی وزیر کاروبار دروی اردن و مارک لوکوک
Alîkarê Emîndarê Giştî Netewên Yekgirtî hate encamdan tê de tekezî li ser garantiya berdewamiya piştevaniya navdewletî derbarê pêşkêşkirina alîkariyên mirovî ji bo penaberên Sûriyê hate kirin. Wezîrê Karûbarên Derve ya Welatê Urdunê û alîkarê Emîndarê Giştî Netewên Yekgirtî bi hûrgulî dosyeya penaberên Sûriyeyên ku li Urdunê dimînin gotobêj kirin. Ji bo yî gengeşekirina krîza penaberan hevdîtinek, navbera Eymen Safadî Wezîrê Karûbarên Derve yê Urdunê û Markel Lûkûk alîkarê Emîndarê Giştî Netewên Yekgirtî hate encamdan. Duê hevdîtinê de Safadî tekezî li ser giringiya hemahengî û hevbariya navbera Urdun û Netewên Yekgirtî û rêxistinên bi ser ve derbarê rûbrûbûna astangiyên ku li pêş penaberên Sûrî dirûst dibin û garantiya berdewamiya piştevaniya navdewletî derbarê pêşkêşkirina alîkariyên mirovî ji penaberên Sûrî re kir. Safadî herûha da zanîn ku ji dema ku Urdun pêşwazî li penaberên Sûriyê kiriye û fişarek zêde li hatiye kirin û barê Urdunê girantir bûye. Ji ber vê yekê pêwîst e civaka navdewletî bi erkê xwe û çareseriyekê ji vê krîza penaberan re bibîne. Heman bi pirsê Urdunî da xuya kirin ku çareseriya guncaw ji pirsa penaberan re ew e ku bi razîbûna xwe û bêftû fişar êdî penaber vegerin welatê xwe û ji bo vê mebestê. Pêwîst e hewlên navdewletî werin kirin da ku rewşên guncaw ji vegerê re peyda bikin ew jî biriya çareseriyeke siyasî ji krîza Sûriyê re û vegera cêgirî û aramiyê li tevaya Sûriyê. Ji alî xwe ve Markel Lûkûk alîkarê Emîndarê Giştî Netewên Yekgirtî destxweşî li welatê Urdunê kir li ser pêşwazîkirina wê ji penaberên Sûrî re yên ku ji ber şer û cengê reviyan e. Tekezî li ser berdewamiya pêşkêşkirina alîkariyan ji bo penaberên Sûrî yên ku li Urdunê dimînin ji aliyê Netewên Yekgirtî û rêxistinên bi ser vekir. Belê temaşevan hêja bi vê awahiyê em giştin dawiya bultena xwe dubara sernoçe. Li bajarê Qamişlo çekdarên PYD dest bi helmeta girtina ciwanan ji bo leşkeriya neçar kirine. Grupên çekdar gundawarê Tiltemirê topbaran kirin û şer û pevçûn li gundawarê Girê Spî û Tiltemir derket. Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê hejmarek din ji malbatên girtiyên Daişê li Rojavayê Kurdistanê serbest berdan. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî hejmarek hevdîtin bi serokên cîhanî re encam dan. Her şad û bextewar bin.